ukuphelela kawufuni. Omunye uzelo ukuthi akafuni ukungcweliswa. Uyakuhle isitshwala ungangcweliswanga. Kulesibindi bani wena impalampala ingakhala ke. Uyasala. Anda uphelelana. Ukuphelela phela kuba lezinyathelo zontathu. Uzalwe kutsha, ungcweliswe, wembeswe ngamandla. Anti ngama requirements. Kungangiba njani lapha empalampaleni? Kuhambela abangaphelelanga? No. Uthixo uthi phelelani njengoyihlo sezulwini unjani? Uphela. Uphelelwa lapha emhlabeni. Ungakunje uthandaza khona, uthandaze kunje. Ulidinga igazi likaJesu. Ebusuku nase abanye besidla wena uyeke, abanye belala wena uvuke, abanye bedlala wena ungena endlini, bephuma phandle besiyawuthamelanga wena ungena etoilet uyothatha. Udinga umusa ukuphelela. Asibebe eHebheru bazathini umuntu mangehlisa istandard ngenxa yakho? Bazathini laba? Uthixo abe ngongathembekile? Cha, uThixo ungcwele, uJehova ulungile, uThixo uthembekile. Wena nguwe kumele wenze something about your life. Do it. Woba ngcwele wena.
Sibongile Baba, sibongile Nkosi yami. Siyakubonga Nkosi Jesu ngomsa wakho ohlezi phakade. Thixo wami, sibonga izingoma, sibonga imthandazo, sibonga izaziso. Baba sibonga Nkosi yami lokufika kwenceke yakho phakathi kwethu. Baba siyakudumisa, siswela imilomo ezinkulungwane singakubonga ngayo. Baba sesibuthele njalo ngokukhothama kwela ngaphambi kobuso bakho Baba. Thixo wami, vula inhliziyo lomunye phakathi kwethu. Ngoba selisiza izwi lakho Nkosi yami ngalesi sikhathi. Siyacela Nkosi yami kuba uzale ngokutsha, ungcwelise, wembese ngamandla. Baba philisa abagulayo uxotsha umoya babi. Uqeda izinhlupho Nkosi yami komunye lomunye. Baba senzele okuhle ngalimini ngegama leNkosi Jesu Kristu. Amen. Asikhonzeni inkosi. Amathuba sisawaphiwa. Siphiwe ithuba sokukhonza singu-50. Amen. Sibambisise sibili. Sithandaza umlimi akhulume lo hulumende futhi bavume sibe banengi. Corona ihambe le asifuni. Ngegama lika Jesu hamba corona. Manje sisezinsukwini zokugcina. Izinsuku ezinzima, eziyingozi ezesabekayo. Ingozi kakhulu. Ngoba ngazo abantu bayasinda, ngazo abantu bayabhubha. Ngensuku zokugcina kuthi uthando lwabanengi luzaqanda ngenxa yokona. Ngokwanda kokona so uthando luphole luthule liqande nya umuntu wayevutha enkonzweni alove. Umuntu wayevutha ngamavesi ethule zwi owachaya amen athi vale umlomo usathane ngempama esono vale ushaya uthule zwi. Uthi uyachudula kwale ubanjwe isenzo sakho. Sihlala phansi uyanga. Inhloni zibuye zigade khona lapho. Luphole luphele du uthando. Lapho kwakuvutha khona ukugijima ebukhundwana. Isikhathi esibi esikuso lesi. Ya lapha yifinal. Lalela ngutshele lapha yifinal lapha. Khathi esimpala iyakhala. Khathi eso abangcwele bayahamba. Sizaswelakala one day. Abangcwele siyanyamalala. uJesu sesibizile. Kuzasala abantwana abangeswayo, abangalaleliyo bazasala, abatshontshayo bayasala, abadilela amatitsha abo bayasala. Labathethisa abazali ngenhlamba enhlizweni bengakhulumi ngomlomo. uThixo uyazizwa inhlamba esenhlizweni ezikhulunywa ngumntwana. Uyayizwa ntwana? Basop. Lechukela lika mama olitshontshayo esihogweni straight. uThixo ufuna sonke silunge. Amen. Abadala nabancane. Amen. Abakhulu nabancane. Abayanga nabacebileyo. Abafundileyo nabangafu. Ngoba ezulwini akungena umuntu ngalelo hlobo. Ongena ezulwini ngoyingcwele. Amen. Babusisiwe abamhlophe ngenhliziyo ngokuba bayakubona uThixo. Umuntu bamhlophe ngenhliziyo. Noma ngaze ugqoke zibe mhlophe zakho baba izigqoko kodwa kufuna umhlophe ngenhliziyo. Amen. Zenziwa mhlophe inhliziyo ke ligazi lika Jesu. Elaphalazwe esiphambanweni. Inkosi mayisibusise namhle emini. Nanti ilizwi lika Thixo maqondana lezi suku zonezokugcina lezi. Kuphumelezweni bantu isikhathi esibi. Ama minutes la esiphila kiwo mabi kuma Kristu mabi la sebahedenini. Ngoba amaKristu sathana ngabagwenqa abachaya unapata balahla isikristu sabo. Ikumlime sithi bambisisa lokho lakho. Bambisisa lokho lakho. Kungabi khona umuntu okwamuka umthelo wakho. Don't do it. Ngavumi. Yala lawo baleka. Owuthatha umthelo wakho ngusathana kawusebenzisi kawugqoki ungapokubhala lokho ngalamqhele vele. Kasoza usebenzo wakho ngawuthatha. Bambisisa lokho lakho. Wona zolo kutsha bamba. Ongcwelisiwe bamba. Wembese ngamandla bambelela. Ungabi khona noma kuyini ungavumi. Lalelana uJahalwana uIsawu watshintshana ubuzibulo ngesoup. Isoup. Hayikhona ngenyama, isoup. Umhluzi. Wathi hayi Jacob uzwana Jacob tata right ubuzibulo right. Unike isoup yakho leyo. Wakwenza khona. Isoup ayidla yaphuma nje wayilahla lapha. Ubuzibulo ba kuthiwa liBhayibheli noma waze wakhala kabuzuzanga ubuzibulo.
Manje nawe nanzelela, isiKristu ngasiluza kade awusitholi. Vele umnyango wokusindiswa suzavalwa kwezizwe so. Engxenye yikho ungakasindiswa. Ngisindiswe solwavalwa. Phela kusoze kuvala njengomnyango wangini. Othi nxa usiyavala uthi gece. Aluvalwa njalo. Luvala kuthule so. Impilo ihamba so. Kodwa kuvalwa. Siyabethe uthandazela lapho uthandazela. Ubuye mkholi zwana mkholi. Zwana mkholi ngifuna usindiswa mina. Siyakuvulela imbhalo engaka so. iBhayibheli lonke liphele kodwa usindiswa. Nxa sokuvaliwe kuva. uThixo uvala kungavuli umuntu. Avule kungavali umuntu. Qaphela. Ungekela ukusindiswa namhla ungazithembisa inkonzo yesi2. Uzayibona ngani? Umbalo uzayingenisa. Ujunyazwe mbali. Wena uthi uzabe ukhona mbali. Impala uzayimisa. Nxa ingilosi sokuthiwa jaya Gabriel. Ngiyokuthiwa umeli wabantwana babantwana nje. Ulokuzeni. uMikael yebo ngiyabonga asiyo Gabriel uMikael oyabe emela abantwana abantu nguMikael anje eyibamba itrumpet eyibamba sesithi wozani bantu bami wena ungamuthi mana mbijana ngoba futhi usuku nesikhathi akwaziwa umuntu nezingilosi azikwazi nendodana yomuntu ayikwazi ngubaba kuphela manje isihlobo sami njengobana ubaba enguye yedwa wazi isikhathi wena usulungile phela impala sozimelela ukuphela kwenkonzo ingakhala kathesi kuchunyayelwa so ufice sesingekho khona sihambe ngutshele usale sohlezi uthi kodwa basebehambile hey madoda uphume phandle ukhangele emayezini awusoze usibone ngoba sihamba usibonanga lobu ngazikhangele phezulu awusoze ubone lezi esiligadileyo futhi uthwala umkhono ugijimele eThempeli akusebenzi uyengena amaThempeli wena usindiso ludingwa kha kusavuma so amen usakwanisa ukuguqa uthandaza impala ingakakhali amen ingakhala abangcwele bayahamba siyahamba sonke sihlwithwe siyehlangabeza inkosi emafini abafileyo abasikwandulela thina abafileyo bazoqala bona bavuke benemzimba ekhazimlayo efana nomzimba uJesu avuka lawo ngelanga langesonto evuka kwabafileyo umzimba wasezulwini ongena kubola glory to God ongagugiyo awuhamba igazi uhamba umoya ngumzimba wasezulwini uyakhazimula wona nxa uJesu efuna ukuma lapho uyangena khona lapha kadinga ukuthi umnyango ungaphi kabhodi ngale hayi uhamba khona apha afuna khona siyabe sesilomzimba emjalo nxa siyabe silelo thunini lomhlabathi ulela ukulala komuntu ongcwele we uqamele ukuthula ngoba kuyigugu emehlweni kaJehova ukufa kwabalungileyo nxa belala besifa besuka lapha ezweni baqamela ukuthula baphumule eparadise balindele ukukhala kwempalampala uyabona impalampala ukuthi lindele ngabangaki uyezwa ukhumbule wena ukuthi khona lo abela khona bamile so bayimelela impalampala uNoah uyimelela impalampala uyiNoki uyimelele la bayimelela uJoseph so yabo Elisha lo Elisha wahamba lapha uyimelele so impalampala imelelwe bani yisigidi nezigidi ibandla lamazibulo alotshe encwadini yokuphila imeleli bameleli impalampala amen lalela brother bambelela uzwile sithandwa sami bambelela sokuseduze ekhaya lapha esiyakhona kuseduze kulapha esaqala khona licho njalo iBhayibheli we are almost home batabacha to ring those chiming bells we are almost home masinya so ngeza behlabela amajaha besi nerimwe ramazuva icha pam pam pa babesho njalo sibi wamanda huru icharira vatswene vachabururuka vabururuke vayende uchasara sengwayo vakaimba vachiti vamwe vachazokonewa nekuda kwokusatenda misbelief and unbelief is detrimental to your soul
Uyakuluzisa uhlwithwa ukungakholwa. Xa ukholwa ikungakasindiswa. Bhasopo uzasala futhi. Nxa sithina lapha siba lomhlangano wabangcwele ngowabatsha siyakucela siphuma phandle. Ezulwini ke usiyagada efini wena sikuxoshela. Izakhala impalambala kuzaba lesiphithiphithi. Sebehambile abangcwele kusala inhlupho la ezibuye emhlabeni lapha. Umphika uKristu yathi sengikhona. Athi wena uzwile ibizo lakhe. Kuthiwa yini? Uphika yena lo othi uyamkhonza wena lokuthwala iBhayibheli iGideon's Bible lana sithi mina ngiKristu lami banjile kuphela ngazi ukuhambe njani. Kodwa lambe zama. Uzasala uzama, ungazami, do it. Amen. Yenza. Usala lapho uchumayela intshumayelo ukuthi bahambile. Ungasala sihlobo sami usalele inhlupho ezikamphika uKristu lapha. Uzabuye ezweni ezohlupha abaseleyo lapha ebaphikisa uKristu. Umphika uKristu yalezi ibizo lakhe. Antichrist. He is not for Christ, but he is antichrist. Uzathi sefikile lapha atshintshe izinto lemthetho ayitshintshe kuthiwa khona uyamnika amandla okulwa nabangcwele abahluphe bakhathaze too much bona laba beselela amavilo okukhonza amavilo omthandazo phelela kawufuni omunye uzelo kuthi akafuni ukungcweliswa uyakudla isithwala ungangcweliswanga ulesibindi bani wena impalampala ingakhala ke uyasala anda uphelelanga ukuphelela phela kuba lezinyathelo zontathu uzalwe kutsha ungcweliswe wembeswe ngamandla anti ngama requirements zimfanelo phela ngithi lempilo engcwele phezulu kwakho nokho nxa ungcwelisiwe kuphela ungembeswa ngamandla uphelele kanti ngani ulefa 2 levels awungene ebutisheni lapha kulabantu ababhema imbanje kwelabanika ibribe bayathatha nxa kusehlule ezikolweni lasemsebenzini ukuthi ungene ungelama qualifications lemfanelo wakho sakhona kwehlu manje kungayiba njani lapha empalampaleni kuhambe laba ngaphelelanga no uThixo uthi phelelani njengoyihlo sezulwini unjani uphele kuphelelwa lapha emhlabeni la ngoba igazi lika Jesu lachitheka la alichitheka ezulwini lachitheka lapha emhlabeni indaba ilunga la kumele ulunge ulunga khona ulunga kunje uthandaza khona uthandaze kunje ulidinga igazi lika Jesu ebusuku nase abanye besidla wena uyekele abanye belala wena uvuke abanye bedlala wena ungena endlini bephuma phandle besiyawuthamelanga wena ungena etoilet uyethandaza udinga umusa okuphelela kumlimi uzuza ubungcwele uzuza amandla kamoya ngoba yimfanelo you must be holy. uThixo kasoze ehlisa istandard ngenxa yakho alright uthi kwangehlisa istandard kade so Joseph ake bazathini bayathini laba abafazi bebeHebheru bazathini umlimi ngehlisa istandard ngenxa yakho bazathini laba uThixo abe ngongathembekile cha uThixo ungcwele uJehova ulungile uThixo uthembekile wena nguwe kumele wenze something about your life. Do it. Ithuba lisavuma. Lalela brother singakafundi la. Ithuba lisavuma. Thandaza. Thandaza. Yenza something. Sizwisa imanga ekuseni etempelini. Kuthiwe khona la nxa uthandaza uza umthandazo amazwi usuphelile la usungasela nkulumo ungayikhuluma kodwa glory to God. Inhliziyo yakho ayivuleke kumlimi. Umlimi kafunde isifiso neshungu zawo inazo. Mwari avere ngeshungu itsotso. Ayithe ziri kuyitwa neshungu zawo singakhona ukududzira nemuromo. Mwari ati ya ndozo anoreva ishi akuyitile. Ungachachalazi. Kuza kuhlupha phambili. Ungadlali ngomthandazo uphuma abantu bethandaza. Thandaze 2 minutes. Listen, hell is longer than that. Hell is longer than 2 minutes. Uthandaza 1 minute leseqabantu lapho siyadlala phandle. Wena
Esikwakho nasoze utshe 2 seconds. Hell is longer than that. Isikhathi sokusebenza umuntu nomphefumulo wakhe. Wathi ubaba isikafu ndoda lapha evangeli. Isikafu zibonele brother. Yekela umfazi, yekela indoda. Yekela ubaba, yekela umama. Lwela umphefumulo wakho. Baleka le yakho impilo. Baleka lo mphefumulo wakho. Sinda wedwa. Obheke emuva uzaphenduka isiduli sika Sawuthi njengomfazi ka Lord. Namhla sikhona isiduli sakhona asiqedwa la izulu. Amanzi ancibilikisa isiduli lesiya. That is there for a sign. It's there for a remembrance. Ukuthi abasibhekayo bathi yey madoda kubi ukweduka intshumayelo ebantwini namhla. That sermon is still resounding up to today until uJesu azabuye. Umama lwana yabechumayela isiduli khonapha abambonayo ulimi yabakhumbuza yabachumayeza ukuthi ungabuyela emva wenza so. Ngaqali mzalwane bamba. Bambelela. Njengabantwana lwana umntwana wekho ababalana safunda ngalo ngomhlangano. Crocodile. Umntwana wayebambelele lapha kunina. Yeah. Wadabula emzini yabantu okulembuzi ezinone so. Kodwa unina wayethi abantu abami noma kuyini lingabambi. Bambanise siyefika emanzini amanengi ngale. La kanye wabamba umntwana oyedwa lo. Amunye sithi hey imbuzi leyo mana inone kuhle mana ngibambe ka1 kuphela. Ngiyambamba umama khathesi. Uthe uthi ayibamba so unina kasangami. Kwachaya kwazi kwabulawa ngabanikazi bomusi. Bebona ingwenya ifohlela bayishaya abafana belusileyo bachaba yabuya fela khona lapho unina wahamba baba kamanga ivangela sizele umelele useduka alimili yahamba kuphela izikhathi zikamlimi ziyachova so ziye kupheleni so zihamba ziya ekupheleni ziye kukhaleni kwempala ziye kubhujisweni kwabantu zisa abantu esihogweni izikhathi zihamba so lalela ungaphuma evangelini yenza njengoNoah wahlala emkhunjini usamtolo waze waphela. Hlala la. Glory to God. Inkosi mayikubusise. Amen. Sebenzela uvuko lwakuqala. Amen. Sebenzela ukuhlwithwa. Amen. Sebenzela ukuphila okuphakathi. Amen. Ungasebenzela ukuba ngumfundisi. Ungasebenzela ukuba ngumhlabeleli. Those are useless jobs. Yes. They don't have eternal life in them. Ipackage yona leyokuhlabela kayila kuphila okuphakathi no. Ngumsebenzi ungakwedusa futhi. Ube ngumfundisi ngumsebenzi ungakwedusa futhi. Kodwa lapha kuJesu la ebungcweleni la ungabambelela awethuki. Noma beyiziwula bangeduki kuye. Abeduki kuye. Siyabonga. Qinisa ke mzalwane. Bambelela. Siye kuphileni okuphakathi. Amen. Igama lenkosi malibongwe. Siya ekuphileni okupha uJesu sifuna khona. Ekuphileni okuphakathi. Igama lenkosi malibongwe. Ya bahambile abanye kulungile. Basichiye sendleleni all right. Kodwa phela madoda basilindelele. Amen. Sazisezwa lapha komunye umbhalo usitshela ukuthi uThixo uthi usenzele okuhle kakhulu. Kuthiwa labana ke bangephelele thina singekho thina. Bamile so. Abakanikezwa izithembiso zikamlimi abathembisa zona. Abakabanika umlimi lizwile bazalwane. Bamile so bamelele thina so. They are waiting for us. Lithi iBhayibheli bangephelele singekho thina. Thina uThixo so ngenxa yethu so abakanikwa imqhele yemsebenzi yabo. Abakanikwa kuthiwa manini bakhona beCowdrypark bayabuya. Basese besathandaza manini khona. Amen. Abanye banikwa amatshe amhlophe lawana abhaliwe lana abhaliwe eBhayibhelini lapha. Thonqoba yenza umnika ilitshe. Amagama akabhalwa lana igama lomuzi kaBaba. Ayasalotshwa kithi lana ukabhalwa. Kumile iprogram soyimile. Melele thina. Melele wena. Amen. Melele wena. You are important kumlimi. Uqhakathekile wena man. Ungadlali ngosidiso lolu man.
You are valuable to God. Umlimi uyakuqhakathekisa wena. Umisa izinto zonke because you have not yet come. Abakangena emzini womtshe Jerusalem bamelele thi. Kuze ukhala impalampala then kuzaqalisa ukwenzeka izinto. Abakangena embusweni we1000 years bamelele thina. Basilindele bazalwane. Let's hold on. Asambeni, asigijimeni. Asigijimeni bantu aba. Asigijimeni. Sigijima ibanga lethu ngobungcwele nangokulunga. Simethemba umlimi uzasifikisa. Simlandele uJesu, sibambelele. Satshelwa kwenye indawo lapha enkonzweni kwathiwa uhlupho lo malukubuya so lifuna ukulwisana lawo. Kungqono liqamule wena. Ubambelele kuJesu. Kungaqhamuka inyawo zihambe lo hlupha kulandaba. Kodwa isidindi esiseleyo khona sibambelele kuJesu. Salo ingcenye uyipeace. Uhlupho luhambe lokuya kulandaba. Uhlupho alula-Zulu but wena ungasala la kuJesu, umphefumulo usale lapha kuJesu. Unokuphila okuphakathi. Bambelela. Bambelela noma kunjani. Noma sokusala bambelela. Hlaba umkhosi uthi inkosi ngisize. uJesu uzakusiza khona. Osisindisileyo uyaphila bazalwane. Uyasifuna ekhaya silindele. Siyafuneka madoda. Siyafuneka basilindele ekhaya. Ubaba uSengwe wasijumeza usilindele so. Ubaba uSibanda usilindele. Ubaba uChuma usilindele. Abazalwane abasuke phakathi kwethu labasilindele ngani. Bafika bakhuluma siwathi hamba bachiye bekhonza. Asitshoni njengoPaul. Sithi kambe kuyini ongazahlukanisa nothando lukaKristu. Wabalisa konke wathi kuhlupheka yini wathi hayi. Inkemba hayi, indlala cha. Ikuswela hayi. Ikuzingelwa hayi. Wathi kukho konke lokho. Sifunyana singabanqobi ngokwahlula. Singabahluli, singabanqobi. ngoJesu Kristu wasithanda. Hallelujah. Amen. Ekhaya sokuseduze bazalwane. Palampala sizakhala zihamba siyehlala ekhaya. Noma kuhlupha so ukukhonza kulandaba sinyamezeleni just a little longer. Just a little longer. Amen. Simpalampala izakhala. Amen. Sizafaka amaBhayibheli phansi la. Siyafaka isihlabelelo lezi sizahlabela ukuhlabela kwasezulwini. Amen. Siyahlabelela ingoma entsha. Zonke lezi zinto zisimelele bazalwane. Only if singabambelela. Amen. Ake lizwe lapha. Namhla siyafunda ngalaba lapha. Sambulo chapter 7. Glory to God. Hallelujah. Amen. Sambulo chapter 7. Verse 1. Emva kwalokhu ngabona izingilosi ezine zime emagumbini amane omhlaba, zibamba imoya emine yomhlaba ukuba umoya ungaphephethi emhlabeni naselwandle nakomunye umuthi. Ngabona enye ingilosi ikhuphuka ngasempumalanga inoPawulu kaThixo ophilayo. Yamemezwa ngezwi elikhulu ezingilosini ezine ezaphiwa ukona umhlaba nolwandle.
yathi, ningoni umhlaba nolwandle nemithi, size sibeke uphawu phezu kwezinceku zikaThixo wethu emabunzini azo. Ngezwa ukuma kwababekwa uphawu abayizinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane babekwa uphawu ezizweni zonke zabantwana baka-Israyeli. Amen. Nampa bazalwane, sizwa lapho uJohane eboniswa lesi senzo esikhulu kangaka esimangalisayo. Siyeza lesi kasikafiki. Lapha aboniswa khona ingilosi. Ingilosi ezine lezi wathi eziboniswa zazime emakhumbini amane omhlaba, kuthi ukuthi the four corners of the world. Empumalanga, entshonalanga, enyakatho neningizimu. But notice zazibambe umoya ukuba from all directions, imimoya emine yonke ukuba ingaphephethi emhlabeni naselwandle. Even on one tree kumele kuthule konke kuthi cwaka ngoba kulomsebenzi owenziwayo. Kwabonakala ke ingilosi ekhuphuka empumalanga ilo phawu lukaThixo ophilayo. Yamemeza kathi lina singilosi manini njalo lingaqali liwone umhlaba. Ngezinye zezinhlupheko kunhlupho lesiyana i-great tribulation ezize ebantwaneni babantu. But laba ke kuthiwa khona ziyebeka ingilosi le iyebeka uphawu endlini kaIsrayeli. Notice that kuthiwa endlini kaIsrayeli hache ebantwini bonke. Lapha kuPaula sobala ukuthi kuverse 4, ngezwa ukuma kwababekwa uphawu abayizinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane babekwa uphawu ezizweni zonke zabantwana baka-Israyeli. The Bible is very clear. Umbhalo usobala ukhuluma ezizweni zonke zabantwana bakwa-Israyeli. Kwafakwa abantu abangu-144,000 uphawu. Njani njalo? Ungakukhalculate, yekela kukholwe kuza kwenzeka njalo. Kubekwa kwabangu-144,000 baziwa ngumlimu, bakhethwe nguThixo ngoba wazi abantu bonke. Uza kwenzela lokho abantu bakwa-Israyeli ngoba babe besesikhathini esibuhlungu esiyabe sibhekane nabo. Lithi iBhayibheli isikhathi, it's the time of Jacob's trouble. Xa sithi Jacob's trouble litsho isikhathi sohlupheka kuka-Israyeli. Vula kuJeremiah 30 verse 6. Ubambe lapha siyabuya. Jeremiah chapter 30 verse 6. Isikhathi sosizi sikaJakobe sizwe ngaso lapha. Verse 6. Qala ku verse 5. Utsho uJehova uthi, sizwile izwi lokuthuthumela nelokwesaba, ayisilo elokuthula. Buzani nibone uma indoda ike yabeletha yini na? Wena uyakuzwa lokho? Pho ngibona ngani amadoda wonke ehlala izandla zawo sokhalweni njengomfazi ebeletha nobuso bonke buphaphathekile? Yindaba kuleso simo okwenza indoda ihelele ingazithwalanga, brother. Ahelele umuntu njengomfazi siyabeletha, umuntu eyindoda ebamba iqolo, so yindaba nobuso babantu buphaphathekile. Wakabona ubuso buphaphathekile, ibuso bumangeleyo besabayo buthuthuzimelayo, obuswela ukuthi benzeni. Lo mayi babo kaphume emlonyeni, ungabona umuntu ekhala kazwanga. Okukhulu bathi nabadala akulamkhosi. Lalela ke verse 7. Awu lukhulu lolo suku, alukho lungangalo, ngoba isikhathi sosizi kuJakobe kodwa uyakusindiswa kulo. Amen. Ngoba isikhathi sosizi kuJakobe kodwa uyakusindiswa ngalo. Yes, uzasindiswa kulo ngoba uThixo vele uhlele njalo ukuthi uIsrael uzasindiswa nxa uKristu esevele emtshadweni. Amen. Gama lenkosi malibongwe.
Iplani kamlimi yona leyo bazasindiswa bonke njani sayizozo. Amen. Bachaponeswa nenzira yakhe Mwari. Zingakaphumi ingilosi lezi kwathiwa mana singakafika isikhathi hamba ufaka labantu uPaul 144,000 lalela ke siqhubeke ku verse liyane besiyibala ku chapter 7 siqale ku verse 4 kulungile ngezwe ukuma kwababekwa uPaul haba izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane babekwa uPaul ezizweni zonke zabantwana bakwaIsrayeli esizweni sikaJuda babekwa uPaul abayizinkulungwane eziyishumi-nambili esizweni sikaRubheni babekwa uPaul abayizinkulungwane eziyishumi-nambili esizweni sikaGadi babekwa uPaul abayizinkulungwane eziyishumi-nambili esizweni sikaAsheri babekwa uPaul abayizinkulungwane eziyishumi-nambili esizweni sikaNaftaneli babekwa uPaul abayizinkulungwane eziyishumi-nambili esizweni sikaManasa babekwa uPaul abayizinkulungwane eziyishumi-nambili esizweni sikaSimiyoni babekwa uPaul abayizinkulungwane eziyishumi-nambili esizweni sikaLevi babekwa uPaul abayizinkulungwane eziyishumi-nambili esizweni sikaIsakari babekwa uPaul abayizinkulungwane eziyishumi-nambili esizweni sikaZebuloni babekwa uPaul abayizinkulungwane eziyishumi-nambili esizweni sikaJosefa babekwa uPaul abayizinkulungwane eziyishumi-nambili esizweni sikaBenjamini babekwa uPaul abayizinkulungwane eziyishumi-nambili babekwa uPaul laba 144,000 manje ke ukulahleka kunengi imfundiso ephambene leqiniso inengi kakhulu imfundiso edukisayo inengi kulabanye abathi bona ezulwini sebakwana abantu bangu 144,000 kuphela lala ngutshele with the authority that I'm given by the word of God here. That is a lie. These are the only people selected for this seal, only the 144 from the nation of Israel only. Amen. For the purpose that God has done it for. Amen. God knows it in his divine plan why he puts that seal on them. Amen. Ukufundisa kokubi kuyedusa abantu kwenze ukuthi ba relax usathana abazuzile abazuze besithi hayi ezulwini sebakwana anti bangu 144,000 uJesu kambe wasindisa kusukela nini abalathi sowathi sebakwana so thina siyadingana sebefundisana ukuthi hayi avela kuya umuntu ozakuya ezulwini abantu bazahlala lapha emhlabeni forever and ever alicho njalo izwi kamlimi sizwile la kuthula uPaul ubekwa ngapi kubantwana besizwe sakwa Israel 144,000 ngesikhathi sona leso for that purpose only. Amen. Kuzwakele imfundiso yamanga ke lingayithathi lingayikholwa kholwani ilizwi likamlimi lethu laba luPaul wase-Israel yekela indlu kamlimi wenu umpofu wakwachumela phana wathi yekela uThixo lezinto zakhe. Amen. Ungadisturb iprogram yona leyo ungalandeli yona leyo wena landelo inikiwe ngumlimi wena you are not Israel wena ungaphandle kwesizwe sakho laba lelo isikhathi lesuqondane labo. Amen. Bafakwa ke kuPaul ke bafakwa uPaul abangu 140 12,000 bangena 12,000 bangena kulesi 12,000 kulesi 12,000 kulesi 12,000 lalela ngutshele kwasokusenzeka lokho ku verse 9. Amen. Emva kwalokho uyezuthi iprocess eyagcinayo into eyaqala yabuya yathini uyakuzwa lokho ithe inamba isikwanile ke kwaba sokuthiwani wow isikwanile i144,000 uhlelo soluphelile olokufaka izidindo zona lezo uPaul kaThixo lolo olubhalwe ku verse 3 lapha sokwenele kwasokusithi ke sokuphelile khonokho uverse 9 seqalise indaba. Amen. Emva kwalokho Hallelujah. Siyabonga. Ngalibona iningi elikhulu elingenakubalwa umuntu lezizwe zonke nelemindeni nelabantu nelezilimi
phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwewudlu lembethe okumhlophe liphethe amagatsha esundu. Hallelujah. Zwana lapha wena. 144,000 siyayazi. Bayibale yaphelela baba. Kwasala abanye bakwaIsrael abangelapha ukhona le. Do you notice that? They are not only 144,000. I'll check the number, the population yabo khathesi, I'll tell you someday. Because izangisiza, I'll look for it. Amen. Ngutshela population yabo khathesi. Amen. Ngizakutshela one day. Keep on listening. Hallelujah. You will hear the population of Israel. Now, in 2020, we will look for it. Laba abang 144 so kuphelile umsebenzi wakho na waqala elinye baba kuvela lapha emva kwaleyani program isili kamlimi yengilosi leyana kumisa ingilosi ezingu4 leziyana kwasokusivela enye program uyakuzwa lokho ludlula uhlelo le144 kwasokusithi emva kwalokho Amen. kambe liyakubona engubona kwaphela kuthe kuphela the attention was no longer focused on the 144 yatshintsha yathi gidi yasibuya ku verse 9 Hallelujah. kulaba babhalwe kwaphi ku verse 9 Amen. bona banje so laba babhalwe ku verse 9 ngalibona iningi elikhulu elingenakubalwa umuntu ake lingizwisise moya kamlimi mawusincede 144 iyabaleka Amen. iyabalwa le lo mntwana grade 6 ya uyathamuza aphumele of 144 ayiwe u12 times 12 anti bayakutshela 144 ubusufaka amaziro angu3 so kuyingaki 144,000 lo mntwana esikole uyayibamba so labana bayabalwa labana asibafake lapha khathesi sikhuluma ngabo esibhekane labo ku verse 9 yiningi elikhulu ngaba banengi kuphela yiningi bese kuthiwa elingenakubalwa umuntu uzwile 144 yabalwa yakwana kodwa kathe sokuleningi elikhulu elingebalwe umuntu hey lama computer ancedi la lokuthiwa kuyabalwa akusebenzi la lobu ngabafaka izipikili bonke esibhala ama number akuncedi la ababalwa umuntu laba iningi elingenaku mana sizwe ukuthi bavela ngapi lezizwe zonke uyezwa ayikhona leziyane zakwaIsrael lezizwe zonke nelemindeni nelabantu zwana uIsrael ngumuntu munye labana bangu-Israyeli bonke benje kodwa lapha sokubuya isizwe iningi lele elivela emindenini lona ngumndeni kaIsrael 1 laba bayimindeni plural futhi ngelezizwe zonke izizwe ama-China lama-Japanese lama-Zimbabweans lama-South African lama-Botswanians lama-Congolese akhona la lama-Arabia akhona la angazi lithini ngama-Arabs izizwe zonke ngokubizwa kwazo bakhona la abamhlophe labamnyama angazi enye ikhala yabantu ekhona ezweni bonke izizwe zonke nezilimi kuthiwa futhi nelemindeni nelabantu nezilimi all languages limi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwewundlu lembethe okumhlophe liphethe amagatsha esundu. Hallelujah. Nanti iningi lapha elimi phambi kukaJesu weNazaretha lo elizwa umbhalo umbiza usithi liwundlu nguJesu Kristu weNazaretha yimfana kaThixo phela esusa izono zezwe. Nguyobonakala lapha entabeni iMoriya uAbraham esenikela umntana wakhe uIsaka uThixo wambamba isandla wathi Abraham ungabeka isandla kumfana uthethe uthi yathalaza wasefica ke inqama leyani ibanjiwe lapha. Yes yayikhuluma into esiphambanweni lapha umqhele wameva lwana kwakungani ibanjiwe imvu esiqwini kanti hayi kukhomba uJesu ekuthwele umqhele wameva eCalvary lapha.
imvu kaThixo le yabe vela khona lapha wasindu Isaka wabuyela ngibo yakudla isitshwala wafa yena uJesu iwundlu la khona leli laba bathengwe ligazi lika Jesu manje kuthiwa siyabe simi phambi kwakhe ke manje lapha nanzelela ukuthi babe bemphethe ingubo ezimhlophe kutsho ubungcwele amen bayabe bemhlophe ngenhliziyo uyabona ukuthi umhedeni kangeni la ongazalwa ngokuthi akafiki la ongangcweliswa ngakafiki la ongembeswa ngamandla akafiki la uyadingana ungambona uJesu ungazingceliswa kutshiwo lapha kwathiwa angeyibone inkosi noyedwa ngenabo ubungcwele lapha kufika abapheleleyo la abangcwele ingubo ezimhlophe zimela ubungcwele nobuhlophe benhliziyo lezi ngubo lezi zenziwe emhlophe ngokugezwa egazini ngalo izwi zenziwe emhlophe enkonzweni so uguqa lapha ukhala uzugeleza amakhovula khulume lomlimi lapha kuze uthumuthuli la bahambe bakuchiye bonke kulungile wena ubambana lengilosi dzamarara utonga wotsuka brother sa Jacob akabatha mthuma akadzamarara mthuma ati ndiregesha mwari kwayenza phanapa akaramba kati andikuregi usati wandiropafadze yakamunakira nyaya yake paya newe bathana nedenga dzamarara denga rakuropafadza until God does something for you. Remain in prayer. Hlala khonapha yekela bahambe yekela baye kudla yekela baye lala wena yalela emthandazweni until you break through. Yes, until you break through. Benziwe emhlophe ke kuthiwa baphambi kwewundlu madoda phambi kukaJesu khangelana ubuhlo obungaka sizafika phambi kukaJesu isimanga lawe mzalwane ongaphandle kwendlu kaIsrayeli uyavunyelwa ukuthi ube la ukuchunyelwa kwevangeli khona lokho kuzokuphakamisa so ukuchumayelwa kwevangeli khona lokho kuzogezisa wena kuzokuthi kuwe woza sambe glory to God hallelujah ukuchunyelwa kwevangeli brother ngumnyango kaThixo ovulekileyo othi ngena emkhunjini sihambe siye lapha wena ungasindiswa ngafuna uhamba uzasala khona usenzani usathane emubi so mubi kade usathane engabonwa ngamehlo how much more abangcwele sebehambile sehambe endleleni la umphika uKristu isono siyabe sesenziwa public abantu befebana njengezinja sebefebe njengenyamazana ngoba umoya kaThixo ususukile kanti nxa beyafebe endleleni lapha ebusuku ezimoteni uthi basaba imoto ngoba tshayisa uvalo ngumoya oyingcwele angaphuma umoya ongcwele khona apha endleleni babambana benza abakuthandayo asambe phenduke ezonweni dinga uzalo olutsha usakhathi khamba kulandaba kodwa dinga noma usuphuzile lawe yenza something chayva ikoloni yakhona kusukela emihleni kaJohane kuze kube manje umbuso wezulu yaphangwa nabawuphangayo bayawuhlwitha ungadlali nanti iningi lelingela kubalwa leli mzalwane wami kambe ungasweleka lapho yabungaphi ngizabuza umbuzo njengoba usibanda wayesithi yena ngafika lapha athi uzabungaphi usenzani lobani ngoba kutheni phendula uzabungaphi usenzani lobani ngoba kutheni abanye abangcwele nampa wena ususwelakala la uyabungaphi bona bangeni akula favor lapha uyezwa inamba yankhona akutsho ukuthi sebegcwele lokhu ngikuthatha kumzila othi iningi elingela kubalwa that means akula muntu othi manini wo yes which means wonke othandayo
Glory to God. Wonke ophendukayo, wonke osabelayo, wonke ozidelayo, wonke ozinikelayo, wonke ofuna ubungcwele, wonke ozama ukuhlala nabantu bonke kuhle kazabe labungcwele, uyaphumelela uyafika la. So brother, ungaswelakala lapha nguwe asomfundisi. Mina ngangifuna ukuba isivalo sakho. No. Yiko ngikutshela anguncengi. Ngikutshela into ebuzisa ubuhlungu uzangicaphukela kodwa ngikutshelile. Amen. Lunga la ufike la. Ayikhona kwenye indawo fika la. Amen. Zwile mzalwane. Ngizabuza futhi nxa ungaswelaka lapho uyabuye ngaphi? Lo bani usenzani ngoba kutheni? Yes phela uyazi ukuthi njani abantu bayasweleka enkonzweni baye besemsebenzini uyakwazi bayasweleka enkonzweni begcina abantwana endlini uyakwazi bayasweleka enkonzweni ngoba imoto ipontshele endleleni elokho emele lithaya ispe basweleka enkonzweni kodwa la isizathu sakho ngesani khuluma sizwe lapho uyabula siphi akula mota yokufikisa lapha akula nqole yokufikisa la akula mzalwane ongathi ngibe ngimelele ubegula la akula muntu omela kubambelela. Uzanika sizathu bani? Siyabonga nje. Uzathini isizathu sakho sokungabi khona la? Ngenxa yani? Usweleni? Inkonzo awuyitholanga? Awuhlatshelelwanga? Awuzwanga abafakazayo? Awuzwanga bethumela? Imhlangano awungenanga? Awuzwanga umoya kaMlimo ukuvuse ebusuku ukuthi uthandaze wayala? Awuzwanga uyamthandazweni kaJakobe? Wayekelelana? Kuyabe uncengelwa la? Awuyasizathu sokusweleka la? Awuzwanga iphasika wena? Khathesi awuyizwa intshumayelo. Isizathu sakho ngesani? Uyabona ukuthi uzikhambele esikogweni wedwa? Ungasweleka lapho uyabuye ngaphi? Uyabuye lamhla ke sizibuze. Ungasweleka lapho uyabuye ngaphi? Hayi man ngicela ukubuza uyabubuthi ani bekhuluma lo bani ngoba la silande esamthandayo singambonanga abazalwane. Nguye siyabe silaye lapha phambi kwakhe isihlalo sakhe. Amen. Siyabe simkhangele. Glory to God. Amen. Lithe iculo lapha ngizobona ubuso bakhe. Kulapha kumbe kusethempelini? Sethempelini. Ngizobona ubuso bakhe mhlawumbe embona khona le. Thona khona ngosho lami ngithi hallelujah. Amen. Sibhekana ubuso ngo yes sizambona ngamanxeba akhe ezandleni. Amen. Igama lenkosi malibongwe. We will know our savior. Sizambona lona simphumputha emthandazweni. Bazalwane, we will see our savior. Hallelujah. Sizambona uJesu. Esimhluphekelayo so sizambona. Ukuhlupha lokhu kuthiwa khona akungeke walinganiswa lobukhosi obusilandayo obuzayo. Akulinganiswa. Lokhu thina lapha sikhathaze kangaka. Sikhathazeka sihlanya so simemeza sihwapha kanje so ungathi kumbe kuyadlalwa bra sopo brother akudlalwa. Sisemsebenzini khona lapha. Sikuncengela ukuphila okuphakathi. Sizinja zikaMlimo ezikhonkothayo. Uthi ungaphuma othangweni buyela. Siphothe ngapha sikhonkote futhi. Siphothe ngapha sikhonkote. Glory to God. Lapha siyabe seziphelile intshumayelo. Kubuhlungu ukunqanda umuntu. Kubuhlungu ukunqanda abazalwane. Kodwa nxa sesifike lapha abazalwane, siyabe sesiphelele lapha abazalwane. Phambi kwewundlu siphethe amagatsha ensundu semphethe ezimhlophe sivele ezizweni zonke emindeni nazilimi nabantu. Glory to God. Verse 10. Lamemeza ngezwi elikhulu leli xuku leli kanye bathi ukwahlula akube kuThixo ehlala esihlalweni nakulo iwundlu. Hallelujah. Hey madoda, zwanini ixuku leli likhuluma lonke ngalizwi linye. Glory to God. Kanye ngoba into zezulwini zilohlelo zile order. Bamemeza ngezwi linye ngolimi lwasezulwini bakhuluma kanje. Khathesa amabala la siwabala ngendimi zethu ngoba sisemhlabeni la.
mina ngibala ngesizulu wena ubala ngesikhiwa ko right wena ubala ngolimi ulimi kulungile kodwa sesifikele sikhuluma ulimi lunye olwasezulwini luphi angazi lami ngizalikhuluma ngingafika khona amen ngiyakufuna amazwi la ngiwakhulume la Nakamazwi sizawamemeza khona glory to God oh imagine that splendor that glorious gathering abangcwele bethe tshetshetere bephethe amagatsha ensonto ingubo zimhlophe thwahla bamemeza ke ngezwe likhulu lithi leli xuku akwahlula akube kuThixo ohlala esihlalweni nakulo iwundlu izingilosi zonke zema brother zihanqisa isihlalo namalunga nezidalwa ezine zakhothama ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi zamdumisa uThixo zathi zona lezi zasezulwini amen ubusiso nobukhosi nokuhlakanipha nokubongwa nodumo namandla nokwahlula akube kuThixo wethu kuze kube phakade amen laba abadumisa bakhangela abantu abangabaziyo nix nampa bemzini abahlabelela igospel team ekuseni ithe ngobani labo abambethe ingubo zimhlophe qha behuba amahubo who are they abahlabela lapha sibaze ezulwini la ingilosi zakigijima zabhoda ngemva kwesihlalo sikamlimi sisithi kanti kuyini lokho kwenzakalayo baba ngobani labagcwele indawo yonke le abantwana babantu sebefikile ezulwini inzalo yegazi sifikile ezulwini abangazalwa ngentando yenyama nendoda sebemi phambi kukaThixo izulu lamangala ingilosi zema ngenyawo zakhanqa isihlalo zathi kwenzakalani lapha laba ngobani kanti laba bagijima bayakhothama kumlimi bakhuluma amazwi la haleluya bathi bona amen ubusiso nobukhosi nokuhlakanipha nokubongwa nodumo namandla nokwahlula akube kuThixo wethu kuze kube phakade amen hallelujah ibandla likaThixo glory to God lizaveza ukuhlakanipha kukaThixo kuzidalwa zasezulwini icebo likaThixo laphakade lizavela bazamangala basezulwini sifika bazamangala besibona singena siyathi sifika so reception yakho iyabinje kuyamangalisa so ikhuba busengathi kuyomangalisa khona kuzamangalisa sasingela indawo kodwa indawo igazi lika Jesu brother igazi lika Jesu lasinika indawo yona we will be standing there endaweni esiyilungiselwe ligazi lika Jesu lasinika indawo sizabe simile khona apha izulu limangala ingilosi zimangala ziseqa siyakumala phana zize zikhothame kubaba zibona ukuthi this is beyond but zize zikhameni baba ubusiso nobukhosi nokwahlula nokuhlakanipha nodumo akube kuwe Thixo kuze kube phakade bathi amen besitsho kuwe wena bebona wena mzalwane siyabe sesifikile ekhaya phambi kwewundlu amen ngasweleki lapha laphendula elinye ilunga lathi kimi ngoba laba abasezulwini laba abayazi indaba yosindiso indaba yevangeli lalelani izihlobo ayishunyayelwa zingilosi ishunyayelwa ngabamiselwe kuyishumayela amen uPetro rather uCornelius ethandaza kuThixo ngalo kweminyaka ethile uThixo waziveza kuye wathi hamba uyedinga umuntu okuthiwa nguPetro uzabuya zokuchumayeza ivangeli ekhuluma so ingilosi yathunywa khona lapho
yayingafika ichumayela anti vele ezulwini yayingafika ikhulumo ethi ezulwini kunje so nxa ufuna ukufika khona yenza kanje kodwa wathi wahamba obiza omunye umuntu abuya azokuchumayisa ngoba ingilosi ayazi indaba le manje nxa sesifikile khona zizamangala Amen. sizamangalisa izulu Amen. my dear brother and sister sizamangalisa izidalwa zasezulwini izidalwa ezine amalunga ayi-24 lawana nezingilosi uthi umbhalo lapha izingilosi ziza kwethuka zisabe ziziye kuThixo zime zihanqisala. Imagine that great company of angels. Innumerable company. Ziyakuma zonke zihanqisalo zikababa. What a sight. A glorious sight. Bebona abangcwele basuka lapha emhlabeni. Verse 12. Zathi amen. Ubusiso nobukhosi nokuhlakanipha nokubongwa nodumo namandla nokwahlula akube kuThixo wethu kuze kube phakade. Amen. Laphendula elinye ilunga lathi kimi ulothi kimi nguJohane lo wasekhuluma lomunye wasezulwini embuza uJohane wathi yena lathi kimi laba bambethe okumhlophe bangobani na? Johane bavela phi na? Wathi uJohane ku verse 14 ngathi kulo Nkosi yami uyazi wena. Glory to God. Lathi kimi laba yibona baphuma ekuhluphekeni okukhulu bahlanza izingubo zabo bazenza zibe mhlophe ngegazi lewundlu. Hallelujah. Ngalokhu bakhona phambi kwesihlalo sobukhosi kaThixo bamkhonza emini nobusuku ethempelini lakhe. Yena ohlala esihlalweni sobukhosi uyakuhlala phakathi kwabo. Hallelujah. Abasayikulamba, abasayikoma, abasayikwehlelwa ilanga nokubalela ngokuba iwundlu elingaphakathi kwesihlalo sobukhosi liyakubalusa. Glory to God. Liba isemthonjeni yamanzi okuphila. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. Nanka lapha libaholela amanzi okuphila. Glory to God. Yes. Amen. Iwundlu liyakusiholela emthonjeni yamanzi okuphila. uThixo uyakwesula izinyembezi zonke emehlweni yabo. Hallelujah. Hallelujah. Nanti ibandla lifikile phambi kwesihlalo. Libonakala abangcwele bemile lapho. Hlobo othandekayo. Nampu ubukhosi obusilindele. Nansi izithembiso. Amen. Ezidlula iKenani lePalestine. Amen. Nansi izithembiso. Ezidlula izithembiso zathenjiswa Abraham esiyafika ezweni labezizwe laphana. Amen. Langenwa iKenani ngabantu bakamlimu abaIsrael kodwa lali labazizwe phakathi. Kodwa lapha nxa sesifikile akungeni isono, akungeni into enjalo, akungeni namphimbi, akungeni okunengekayo kulindawo esikhuluma ngayo. Amen. iKenani lasezulwini. Amen. Yizwe limangalisayo eligcwele ukuphila. Amen. Akulanto efile ezulwini. Everything is life. Amen. Baba usengayo wathi iphunga lokuphila lisezulwini. Amen. Nxa ufika khona yonke into iyaphila. Amen. Isihlahla siyaphila notshani buyaphila. Namanzi okuphila ayaphila. Amen. Igama lenkosi malibongwe. There is no death in heaven. Nampa abangcwele babe sebefikile. Lithi laphi ilunga leli. Bangobani Johane? Bavela ngaphi Johane uthi angikwazi inkosi wokwaziyo. Wase sithi laba John laba. Yababona laba John. Bavele kuhlupheke nobukhulu laba. Amen. Bahlanza ingubo zabo. Uyalizwa lelo? Amen. Mana ngubalele futhi. Verse 14. Ngathi kulo Nkosi yami uyazi wena. Lathi kimi laba ibona abaphume kuhlupheke nokukhulu. Bahlanza izingubo zabo bazenza zibe mhlophe ngegazi lewundlu. Amen. Bahlanze izingubo zabo
bazenza zabamhlophe ngegazi lani belapha emhlabeni la. Lalela mzalwane wami, namhla make sure awuphumi lapha zingahlanzwanga. Wena ongasindiswanga sure ngiyakutshela namhla phanga umbuso wezulu. Thandaza ongakazi ukwenza, uzinikele enkosini lawe uhlanza izono zakho. Wena mzalwane luyela lokho. Hlanza ingubo namhla lilanga lokuzihlanza. Ngegazi leundlu brother. Uzifake phakathi. Tinkosi please ndishambidze wo ndichene sechando chamatsutso. Nasi maneru hapana chakubatsira kunamata. Hapana chauya chiti tenda. Iwe, you must work out your salvation. Wena zithandazele, khuluma wedwa, hlupheka wedwa, khathazeka wedwa. Emthandazweni la. Fight your own fight. Khuluma njengoJakobe uthi angiyekeli ungakambusisi. La uthi amphumi lapha ngakasindiswa. Indaba yakho ilunge la. Ngoba impalampala iyakhala masini. Ingakhala usale awuyikubonakala la. Uyabuya ngaphi? Lobani? Ngoba kutheni? Umuntu yena lo ngakulovisa lapha, umuntu wakobani? Induna yakhe mbani? Uzalwa mbani? Ngwesingaki ngibo? Ulani? UleZulu. Namhla ntambama ake silangazele lokho. Cela umusa enkosini. Inkosi nami ngifuna kuba khona lapha. Ngaba ngcwele bebuthana lapha Nkosi. I want to be there. Ngabe fika phambi kweundlu baba, I want to be there. Yes. Uyavunyelwa. Ingubo yakhona ulayo. Yikulunga kwabangcwele. You better start on the material today. Ngakade udlala, be serious. Phenduka. Uthi Thixo ngiyaqala kutsha. Nginceda baba. I want to bring you the material. This time baba will bring it without ceasing. Ngizayiletha baba ingubo continuously. Ungabe ngumngcwele kusene emini usungokunye ntambama ngokunye. No. Phila impilo engcwele night and day. Kuyezwakala bandla likamlimo. Inkosi mayisibusise sonke. Sisebenzele lokho. Sitsheliwe kuseni ukuthi ungasebenzeli ukuba ngumfundisi, ungasebenzeli ukuba ngumhlabeleli, ungasebenzeli ukuba ngumdikoni, azincedi zonke lezi zinto. There's no everlasting life in that package. Ukuba ngumdikoni kuyakhathaza, uhlala enkonzweni ngelasitulo, uhlala lokuzula phandle uncedisa abantu. Uba ngumchumayela kuyahlupha uyakuvuvuka so inyawo zigcwala izicathulo. Charlie ikhanda izisu sibe imbambo sibe buhlungu. Lalela ngutshela uthi uyalala wehlule kulala ngenxa ekhanda lishayo. Lingachaya uthi uyagula lishaya ngenxa ukuthi ubopota too much. Inyawo zivuvuke so. Kulungile. Ukuchumayela kulokuphila phakathi khona. Listen man, the only way yokuzuza ukuphila phakathi yikuba ngcwele phambi kukaMlimi la. Fight for that. Ungabi ungalwela kuba ngumhlabeleli uzahlabela iDiscord. Waba ngcwele wena. Amen. Asibizelanga ukuhlabela lapha, sibizelwa ukuphila okuphakathi la. Asibizelanga ukuchumayela, sibizelwa ukuphila okuphakathi la. Wonke umuntu asiguqweni. Wonke umuntu emadolweni. Wonke umuntu ebungcweleni madoda, everybody. Phuma emsebenzini owenzayo. Khohlwa emsebenzi owenzayo wenkonzo. Khathazeka ngobungcwele bakho. Sebenzela umvuzo wokuphila okuphakade. Inkosi mayisibusise. Namhle mini laba abazazinikela bazohlangana nomsaka Mlimi namhla. Gama lenkosi malibongwe. Ngasihlabela lapha. Uphakamisile izwi lakho na uhlabela. Uthandaza umthandazo lo oyingoma. Ucela umusa enkosini. Sonke simeni ngenyawo sihlabela. Ngasiqeda ukuhlabela ubuye lapha. Noma nxa sihlabela ungezinhliziyo yakho sithi buzoguqa kubuyoguqa lapha. Khulume lo Mlimi 240. Xa ebizwa amakama elizweni lapha incedisa ekoseni okungayikuhlwa. Pelele
benkosi khona lapho ekhaya ngothi yebo nkosi nangu mina la ngahebi Zamakama ngahebi Zamaka ho ngahebi Zamaka Hama elizweni badlule babuye phambili ngalolona lo lusuku bevukile abenkosi behlotshiswe ubukhosi bayo sebebuthwa bakhethwa bengeniswa ekhaya ngothi yebo nkosi nangu mina la ngahebi Zamaka ngahebi Zamaka hama ngahebi Zamaka hama elizweni kanyayo mawushe umsebenzi yonke imihla ngisela mangishumaye lezona ezenko khona kothi ngiqeda sengilizwe kamalami ngothi bonkosi nangu mina la ngahebi Zamakama ngahebi Zamaka hama ngahebi Zamaka elizweni likhanyayo laphaya. Siyakubonga Baba, siyakubonga Msindisi, sibongile Baba, ukhulumile Baba, wasitshengisa indawo okumele sifinyelele Baba. Thixo wami sisize, hlangana nathi khathesi usilungise sifanele Baba, sihlanze ngegazi lika Jesu, sibe mhlophe Baba, sifanele uvuko lwakuqala, sifanele Baba ukuhlwithwa, sifanele ukufika phambi kwewundlu lapha Baba kuleli xuku elingenakubalwa elabonakala limili phethe amagatsha ensundu. Sihawukele ntambama nje, busisa omunye nomunye usondeleni kwakhe, umenzele njengokufisa kwakhe ngegama lika Jesu kuze kube phakade. Amen. Phelela kawufuni, omunye uzelo kuthi akafuni ukungcweliswa. Uyakuthi isitshwala ungangcweliswanga kulesibindi bani wena, impalampala ingakhala ke uyasala anda uphelelana. Ukuphelela phela kuba lezinyathelo zontathu: uzalwe kutsha, ungcweliswe, wembeswe ngamandla, anti ngama requirements. Kungangiba njani lapha empalampaleni kuhambela abangaphelelanga? No. Uthixo uthi phelelani njengoyihlo sezulwini. Unjani uphela? Uphelelwa lapha emhlabeni. Ungakunje uthandaza khona, uthandaze kunje, ulidinga igazi likaJesu ebusuku nase. Abanye besidla wena uyeke, abanye belala wena uvuke, abanye bedlala wena ungena endlini, bephuma phandle besiyawuthamelanga wena ungena etoilet uyothatha. Udinga umusa ukuphelela. Asibe beHebheru bazathini umlimi ngehlisa istandard ngenxa yakho? Bazathini baba? Uthixo abe ngongathembekile? Cha, uThixo ungcwele, uJehova ulungile, uThixo uthembekile. Wena nguwe kumele wenze something about your life. Do it. Waba ngcwele wena.